When DJBT may isang plan ni Mayor since the time enable ni Heidelin. It will be a demo sport kasi yan for the palarong pambansa. And then no Jack Mariro, it will become a regular sport to TNT R1AA yan. So basically narugyan damit ten kasi nga na train digiti agbalinto nga trainers yan. They did panagumay ni Ma'am Heidelin na training na talaga digiti ito mabalin nga trainers when no coaches. So nga we will just identify yung mga bata again no sino din. Same manner with the wushu wrestling. Damo tayo ti makikompete ka digita nga event. Wushu wrestling, penchat silat ken boxing. So ang nangyari parang idi city meet instead of having a competition kasi hamumet mabalin anmet nga train ja ubing pay nag-select kami di interesado and then unti-unti trainin namin nga aging gana ada qualify ada potential kasi so that will be in the same manner with weightlifting siguro kasi damo tayo digiti upat nga events kaya kasi na po Diyos nakamedalya dami